morning guys, welcome back to my channel. Ma'am nungai bene khale. Aja yuki puni pa min tranga sa khare ko. Adoni sana pa ju school chana na ba, ai ju school chana na ba. Thorang tori masi koi literary meet lei ba ko Johnstone gi. Atuta aina horen isai gi jury member apa pai ta. Moi dance nung competition adegi moi debate nung competition yam le. Tawgada yam le ko. Adu yai hor isai song gi jury member hape. Aduna marin program je pong kya dulu aduna khandra aduna school ta chalu gi ke ma'am asi pesalo pulap chalo dune ko aduna ko hum pulap akoi hum pulap chak ne ko do ka mandi da gi na sports ne ko ngarang freshers meet taw bre ba ko ngarang fresh meet taw bre ngasi ga hayen na literary meet ni pa makhai ta sangre ai bi puma makhai de gi hogoda program ne ko dan kalam kanda top dono dikhang sei gi kara ba phone paina re ko thoro ho musin hangena thojulu bo mai lamdra koi ga line cha mana ne ba koi ju mai mulo we bo ko koi pung hum buk law ina harami Mau tama sa lugar. Tama sa lugar. Bye bye. Ini pupunan lang lani ka. Bye bye. Kung makan tada ngari ye. Ini kanam tu lang nanti lang na oh lang na rehe besar. Pung cara gari jam pamsana tamake nani handalaga humang sogale da ko ado ngasi song competition yai thokre hayeng tare ko adona hayeng ai jury Wagada bang si oidra hayeng tara ka pung di tara makai tasala ka ka pung di to ri satra ga ju si bak la na ri mai ti pung ni na ba ko kra tungai sin chenok tijin to ba ni aduna ngasi di dance ka kinogi song competition hayeng oina ta kre ko ina message pasana pau ta ta dan jury hayeng oina koirani masi gi yeng ma dum chakra ne ko ade hayeng ni pung ka de ko ja hayeng se tara di oi dim tara na bola dia ba The chief guest, principal of the school, Sri K.S. Tulachandra Singh, to kindly take the respective seat on the dais. Sir K.S. Tulachandra Singh, principal of the school and chief guest of the function. First competitor from Pauna House. Today, I will pick up this topic is your dream job. I say life ML life say CEO Chief Executive Officer Oigena Kanjay. I topic as the best day of your life. I kun sidi khwai lagi best oiba angka adoi angka adudi aina angang ori ngai da Jing kana dore nangna translate nangna dinu topic nu log phok thini mamang da nana ni super science lo go do ne lo ra ne ma han da ya rồi ba da ta hol fa ja re sige topic se na kai ta phong ko ngam dra bo la koi ani noi na pai ri basi ka ri kra sing do amata kusal ka sida to we aroi kyan tare ko
aduna masigi literally mid ki ko masigi oina program question gre pung mahum pasale aduna hayeng dance and song competition lei ko masai joina ai bu da hayeng ai song competition gi jury member oi bhai tar song ge ni pile ko ju khara phare ko song gi khara ai just to ngam ne ko yum de yore ko do mai ju la ko kuidriye sai gari nusit han bu ju halpakan da mai lam mani na sang pakan da ju mai lamdre ko gari nusit so halaktre mutun hayeng ayu phawa nusita tabiram da ko hayeng chaki pakan do in halage ba aduga koi gi FIFA World Cup ta Japan changre na aduga Germany out oigre ko Japan ki second goal do controversy khara leire ba kai no da German je Japan ka gi tu number mo gi moje World Cup ti out oigre na ado leire hai je ai ju munna yeng ye ba khomra out ta ba male ba ko adu gu ju sai gi moine technology ma sijini dana VAR na ko madu gi technology du number mo re ga goal piri ne ba ko kamai to ge da ko chi ne ba chi da line le ko chi line le ba kan da akoi ni yeng ba kan di ball je swaina uye ko swaina ko adu ma gi sigi circumference sigi line ga taneri ba circumference khara overlapping kitang gak oye ba ko kitang gak oy buduna ball gi ayam basuru outside ta leibani na koina uraga ju ngasai gi VAR mo yoji ki technology VAR haiba technology na di ngasai gi sigi porsi image putupa kanda songi out thangiba papan thangiba line gi matai je ko sigi ga ngasai gi ball gi circumference tu ga kitang overlapping weba ko overlapping oridina di ball do kitang line lomda tas to wina high ne ba ko aduna maram ga goal piri ne ba natragadi madui goal do hek chalamdraba Japan throw chalamaba Germany changi do ne ba ko aduna ne handaki da madui gi technology do use to putuna ko gi offside mayam tari je namuki Argentina gi de ju hakchang anambadi on side ta ba ko kitang heno kibduna sigi shoulder mache katang magi atopa team gi defender du gi line yang pagan shoulder do kitang hendo kibagi offside am pidana aduna sigi VAR technology jina maram oirega haibidi masagi Japan gi du goal do piri ne ba ko aduna pai leite ko Germany gi fan mayama disappointed sak sulam ko ngasi di sak krangan sak oke